ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии Навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев барқияи тасалият ирсол намуданд, ки дар он омадааст. муҳтарам Қосим Жомарт Кемелевич, ба шумо ва мардуми Қазоқистон дар робита ба талафоти зиёди ҷонӣ бар асари ҳодисаҳои фоҷиабори рӯзҳои охир дар як қатор минтақаҳои кишвар изҳори ҳамдардии амиқ баён мекунам. халқи тоҷик бо мардуми бародари Қазоқистон ҳамдард аст. аз шумо хоҳиш менамоям, ки изҳори ҳамдардӣ ва тасалияти моро ба наздикону пайвандони қурбониён бирасонед. ба ҳамаи осебдидагон шифои комил таманно дорам. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи ғайринавбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ карданд. иҷлосия таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Арманистон, раиси шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Никол Пашинян доир гардид. тавре таъкид шуд, 10 январ дар ҷумҳурии Қазоқистон ба хотири гиромидошти қурбонёни бетартибиҳои оммавӣ рӯзи умумимиллии мотам эълон гардида, кори иҷлосия низ бо дақиқаи хомӯшӣ оғоз карда шуд. дар кори иҷлосия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, сарвазири ҷумҳурии Қирғизистон Акилбек Ҷапаров ва дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас иштирок намуданд. дар иҷлосия масъалаҳои вобаста ба вазъ дар ҷумҳурии Қазоқистон ва тадбирҳои мутааddилисозии он муҳокима карда шуд. аъзои шӯрои амнияти дастаҷамъӣ оид ба вазъ дар ҷумҳурии Қазоқистон ва таъсири он ба амнияти кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мубодилаи ҳамаҷонибаи афкор карда, аз ҳолати мураккаби имрӯза дар Қазоқистон изҳори нигаронӣ намуданд. дар ҷаласа президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев суханронӣ карда, дар бораи вазъ дар Қазоқистон ва чораҳои ба эътидол овардани он маълумоти муфассал дод. дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас дар бораи иҷрои қарори шӯрои амнияти дастаҷамъӣ дар самти расонидани кӯмак ба ҷумҳурии Қазоқистон гузориш дод. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ изҳор доштанд, ки Тоҷикистон аз иқдомоти роҳбарияти Қазоқистон ҷиҳати ба эътидол овардани вазъ ва барқарор намудани тартибот дар ҷумҳурӣ ҷонибдорӣ мекунад. сарвари давлат таваҷҷӯҳи аъзои шӯроро ба мавҷудияти шохаҳои пинҳони терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ ва радикализм дар кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, инчунин талошҳои ҷалбу таблиғоти онҳо дар байни шаҳрвандон ҷалб намуданд. дар ин замина муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хостори таҳкими фаъолияти муштараки ҳамаҷонибаи мақомоти салоҳиятдори кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар муқобила бо ин чолишҳо ва таҳдидҳо шуданд. президенти Тоҷикистон ҳамчунин оид ба як қатор ташаббусҳо, аз ҷумла зарурати таҳияи низоми ҳифзи фазои иттилоотӣ изҳори назар намуданд. сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аҳамияти барқарорсозии амният ва субот дар Қазоқистонро таъкид карда, оид ба таъмини амният дар ҷумҳурии Қазоқистон ва пешгирии таъсири он ба амнияти кишварҳои аъзо як қатор таклифу пешниҳодҳо ва фикру мулоҳизаҳои судманд баён намуданд. имрӯз пас аз ба анҷом расидани ҷаласаи ғайринавбатии шӯрои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид, суҳбати телефонӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин доир гардид. дар ҷараёни суҳбат сарони ду давлат вазъияти имрӯзаро дар сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон баррасӣ карда, атрофи рушди вазъият дар Афғонистон мубодилаи афкор анҷом доданд. вобаста ба масъалаҳои мазкур ҷонибҳо ҷиҳати идомаи тамосҳо дар самтҳои мухталиф ба мувофиқа расида, зарурати таҳкими минбаъдаи ҳамкориро дар соҳаи амният таъкид карданд.
солҳои охир таваҷҷӯҳи бисёр кишварҳо ба истеҳсолу истифодаи электромобил ё нақлиёти барқӣ зиёд шудааст. ҳатто кишварҳои дорои захираи нафту гази фаровон низ ба ин навъи нақлиёт мароғ зоҳир мекунанд. дар баробари камшавии захираҳои нафт ва болоравии арзиши сӯзишворӣ таваҷҷӯҳ ба электромобил ё нақлиёти барқӣ ба маротиб зиёд шудааст. дар иртибот ба тарғиби афзалиятноки ҳамин василаи пешрафт имрӯз дар шаҳри Душанбе муаррифии тарҳе сурат гирифт ки хабарнигорони мо аз рафти он гузориш омода карданд. давоми солҳои охир дар пойтахт бо таваҷҷӯҳи бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ хизматрасонии нақлиёти кирокаши таксӣ беҳтар гардида истодааст ки намунаи равшани он бо намои зоҳирӣ якхела ба фаъолият шурӯъ намудани ин навъи нақлиёт мебошад. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, кураи замин дар ҳолати тағйирёбии иқлим қарор дорад ва олимон ин омилро дар истифодабарии ғайримақсадноки захираҳои табиӣ бо истихроҷи маводҳои барои табиат зараровар асос менамоянд. ҳамзамон болоравии нархи нафту дигар маводҳои захиравии табиат ба мардуми сайёрат ғайри дастрас будани онро нишон медиҳад. аз ин лиҳоз мутахассисони ҷаҳонӣ ба хулосае омаданд ки бояд неъматҳои табиӣ ба таври самаранок ва оқилона истифода бурда шуда нерӯҳои алтернативӣ бояд ихтироъ карда шаванд. аз он ҷумла яке аз мавзӯъҳои маъмултарин истеҳсоли энергияи сабз ҳисобида мешавад ки акнун дар хизматрасонии бахши нақлиётии шаҳри Душанбе татбиқи он оғоз гардед. иқдоми мазкур бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардида дар амалӣ гардидани он ширкати як таксӣ хизматрасонии мусофиркашонии кирояро бо истифода аз воситаҳои нақлиёти барқӣ роҳандозӣ менамояд. иқдоми мазкур барои амалишавии барномаи пешгирифтаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе шаҳри сабз ҳамчун механизми ёрирасон ба ҳисоб рафта ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ ва аз лиҳози экологӣ тоза нигоҳ доштани ҳавои пойтахт мусоидати фаъол менамояд. дар муаррифии ин лоиҳа муовини раиси шаҳри Душанбе Фирдавс Саидзода иштирок ва суханронӣ намуда ин амалро барои рушди ин бахш муҳим арзёбӣ намуд. ҷои таъкид аст ки нақлиёти электромобили Volkswagen тамғаи элавида дар ин лоиҳа нахуст ба фаъолият оғоз намуд. нақлиёти мазкур истеҳсоли корхонаи муштараки ҷумҳурии халқии Хитой бо давлати федеративии Олмон ба ҳисоб рафта ширкати як таксӣ қарордоди ҳамкориҳои мутаносибро бо ширкати Анхуй Айшангхуй автомобил сервис ба имзо расонидааст. худи нақлиёт ба гурӯҳи нақлиёти седан ворид шуда аз 4 дар 4 ҷои нишаст иборат мебошад. электромобил пурра бо истифода аз қувваи барқ ба кор дароварда шуда ғунҷоиши қувваи барқ дар аккумуляторҳои электрикӣ 38.1 киловатт-соатро ташкил медиҳад. бо ин ғунҷоиш электромобил метавонад масофаи 278-300 километрро тай намояд, яъне ба ҳар 100 километр ҳаракат электромобил қувваи 13.2 киловатт-соатро сарф менамояд ки ба ҳисоби миёна ин ба ҳар 1 киловатт-соат 7.6 километр рост меояд. аз нигоҳи иқтисодӣ бошад хароҷоти нигоҳубин ва таъмирнокии электромобил аз дигар воситаҳои нақлиёти гурӯҳи сӯзишвориашон бензин, газ ё дигар маводи сӯхт ба андозаи 100% камтар буда ба ронандагони мусофиркашон фоидаи босамарро меорад. ҷои таъкид аст ки бо дастгирӣ ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳама бахшу соҳаҳои хоҷагидорӣ дастоварду пешрафт ба миён омадааст ки он барои боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва беҳбудии кору фаъолияти сокинони пойтахт заминаи мусоид мегузорад. оянда низ бо татбиқи барномаҳои мушаххас ва тадбирҳои самаровар чунин навгониву тадбирҳои судманд дар дигар соҳаҳои коммуналиву хизматрасонии шаҳри Душанбе амалӣ карда мешавад, то ки дар маҷмӯъ пешрафту шукуфоӣ дар шаҳр фароҳам гардад. таври навакак ба мо иттилоъ доданд, имрӯз дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ҷаласа оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 баргузор гардид. дар кори он сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иштирок ва суханронӣ намуда ҷиҳати тақвият бахшидани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, сарфаю сариштакории нерӯи барқ, самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигию саҳроӣ ва дигар масъалаҳо масъулонро вазифадор намуд. дар оғози ҷаласа гуфта шуд ки равнақ ёфтани корҳои созандагию бунёдкорӣ дар соли 2021 ба таъсиси даҳҳо ҷойи навикорӣ, васеъ шудани имкониятҳо барои истеҳсоли маҳсулот ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат намуд. бо таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Хатлон дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 3 соли охир 8256 иншоот ба истифода дода шудааст ки иҷрои нақша 107.7%-ро ташкил медиҳад. танҳо соли 2021 дар вилоят 2445 иншоот ба истифода дода шудааст.
татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва саҳмгузории соҳибкорон имкон фароҳам овард ки роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидоштаи ҳудуди вилоят дар ин давра бунёду навсозӣ карда шаванд. бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои охир имкониятҳо барои таъмини рушди бахшҳои иҷтимоию иқтисодии вилояти хатлон беҳтар гардид. ҳамин буд ки соли 2021 рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти хатлон дар сатҳи 109.1% таъмин шудааст. ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ин давра ба 10.2 миллиард сомонӣ баробар шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 1.4 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъмини даҳҳо нафар бо ҷойи кор бунёду навсозии корхонаҳои саноатӣ мусоидат намуд. аммо тавре таҳлилҳо нишон медиҳад имкониятҳои вилоят барои бунёду навсозии иншооти соҳаи саноат ҳанӯз ба пуррагӣ истифода намегардад. аз ин лиҳоз зарур аст ки 3 минтақаи озоди иқтисодӣ дар ҳудуди вилоят мавҷуд буда ва дигар имкониятҳо ҳарчи бештар барои рушди саноат истифода карда шавад. дар ин баробар корхонаҳо бояд бо назардошти дурнамо бунёд гарданд то фаъолияти доимии онҳо таъмин шаванд. солҳои охир дар самти таъмини хонандагон бо либоси мактабӣ натиҷаҳои баланд ба даст омаданд, аммо ин ҳанӯз қонеъкунанда нест. айни замон дар ҳудуди вилояти хатлон татбиқи зиёда аз 40 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ идома дорад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои роҳбари давлат зимни ҷаласа оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти хатлон дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 масъулини марбутаро барои чораандешӣ ва истифодаи пурраи имкониятҳои вилояти хатлон барои ҷалби сармояи мустақим вазифадор намуданд. муваффақияти кишоварзони вилояти хатлон дар самти ҷорӣ намудани таҷрибаи муосири кишту парвариш ва дар ҳамин асос аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил барои таъмини фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ мусоидат намуд. дар маҷмӯъ ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти хатлон дар ин давра 20.7 миллиард сомониро ташкил намудааст ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6.1% зиёд мебошад. соли гузашта аз вилояти хатлон ба дигар давлатҳо 117.4 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ صادرات کرده شده است که از نقشه 22.4 تن زیاد می باشد. در این برابر مسئولین مربوطه برای در زمینه تطبیق امتیازهای اندازی و گمرکی و استفاده پوره امکانات‌های طبیعی ولایت ختلان برای رونق دادن پرنده پروری و ماهی پروری وظیفه دار کرده شدند. برای بلند برداشتن حاصل و ثمرانوکی پخته پروری مسئولین مربوطه را ضرور است که کشت و پرورش این رستنی را با نظرداشت شرایط تغییریابی اقلیم و رعایت به چنوچرای اگرتکنیک کشت و پرورش باید به راه مانند. توسط بهتر نمودن حالت ملیوراتیوی و با گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های بیکار خوابیده امکان فراهم می‌گردد که در ولایت میدان کشتی زراعت و استحصال محصولات غذایی باز هم زیاد گردانیده شود. وسعت یافتن بنیاد انشاءات ساحه معارف و تندرستی برای در شرایط زمانوی هرچه بیشتر به تحصیل فرا گرفتن نورسان و بهتر شدن خدمت‌رسانی‌ها در ساحه تندرستی مساعدت نمود. اجرای برنامه‌های دولتی در این سمت در شهر و ناحیه‌های نارک، شمس‌الدین شاهین، بلجوان، خراسان، جیهون و عبدالرحمن جامی بهبودی می‌خواهد. تاکید گردید که برنامه‌های دولتی باید با نظرداشت امکانات‌های موجوده در اساس آموزش و تحلیل‌های دقیق قبول کرده شود تا اجرایش آن تامین گردد. در مجموع رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت ختلان در سال 2021 امکان فراهم آورد که استحصال محصولات زیاد، شرایط خدمت‌رسانی‌ها در سمت‌های گوناگون بهتر، صدها نفر با جای کار تامین و برای رشد بیشتر اقتصادیات ولایت زمینه‌گذاری کرده شود. در آخر سروزیر مملکت قاهر رسولزاده از رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت ختلان نتیجه گیری نموده مسئولین مربوطه را برای اجرای سریوقتی نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جهت در دوام سال 2022 و 5 سال آینده تامین نمودن رشد بخش‌های اجتماعی و اقتصادی ولایت وظیفه‌دار نمودند. همزمان در همین روز غالبان جایهای یکم، دوم و سوم دور ولایتی آزمون کوچه، محله، دهه، جماعت شهرک بهترین و اویله بهترین که در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ولایت ختلان اعلان شده بود، هوسمند گردانیده شدند. тавре қаблан иттилоъ дода будем тибқи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 то 10 январ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вохӯрии вакилон бо интихобкунандагон вобаста ба шарҳу эъзоз ва тарғиби нуқтаҳои асосии паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мақоми олии қонунбарор ҷараён дошт. ҳамин гуна вохӯрӣ дар ноҳияи восеъ низ доир гардид ва татбиқи ин ҳуҷҷат барномаи амал барои давраҳои минбаъдаи фаъолияти тамоми бахшу соҳаҳои хоҷагии халқ арзёбӣ шуд.
در ناحیه واسه در دایره چورابینی‌ها اوید شهر و اعضا و ترغیب نقطه‌های اساسی پیام سالانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و آخری وکیل مردمی رهبر فراکسیون حزب اگراری تاجیکستان در مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان لطیفزاده رستم برات با انتخاب کنندگان دایر گردید. چورابینی را اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه واسه شریفزاده جمشید رحمان با سخن افتتاحی آغاز کرد. سپس وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لطیفزاده رستم برات در سرآغاز سخنرانی خود قید نمودند که سال سپری گردیده واقعا هم برای مردم تاجیک و دولت صاحب استقلال تاجیکستان سال تاریخی، سال پیروزی ها و دستاوردهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی، جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با صحیفه های تازه در تاریخ نوین دولتداری تاجیکستان ثبت خواهد گردید. سپس وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لطیفزاده رستم برات نقطه‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را شرح داده تاکید نمودند که سرور دولت در برابر رشد با سرعت صنعت همچنین به ساحه اگراری دقت همه‌جانبه ظاهر نمودند. تاکید نمودند که در وضعیت امروزه تغییریابی اقلیم سیاره استفاده ثمرناک آب و زمین مهم میباشد. وکیل مجلس نمایندگان نزد انتخاب کنندگانش همچنین نقطه‌های دیگری پیام راهبر دولت را شرح دادند. در واخوری سابقه‌داران مهنت، نمایندگان شعبه معارف، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان اشتراک نمودند. در قسمت مذاکره‌ها عاید اجرای دستور و سپارش‌های راهبر دولت اندیشه‌های خود را آنها بیان داشتند. در جنبش وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به سوال‌های انتخاب کنندگان جواب دادند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. با تأکید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد و غمخواری نسبت به معارف سرمایه گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن میباشد. با نظرداشت مهمیت انکشاف این بخش حیاتاً مهم جمعیت در مملکت جهت رشد معارف از همه امکانیت‌ها مقصدناک استفاده کرده می‌شود. همین است که در 30 سالگی استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان 3240 مؤسسه نوی تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته با استفاده داده شد. در زمینه همین سیاست در ناحیه رشت بنای نوی مؤسسه تعلیمی با استفاده بری داده شد. گزارش در این باره. در دهه ذهبیت جماعت دهاتی اسکلان ناحیه رشت بنای نوی مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی مورد بهره برداری قرار گرفت. بنای مؤسسه با دستگیری مقامات اجرایی و سهم اهالی بنیاد گردیده است. مؤسسه نو دارای صنفخانه‌های گشاد و برهوا میباشد. در مراسم افتتاح بنا قید گردید که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ساختمان و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی امکان می‌دهد که خوانندگان در بناهای نو و زمانوی به تعلیم مشغول گردند. در چورابینی آموزگاران و ساکنان دهه برآمد نموده از دستگیری همیشگی حکومت جمهوری اظهار منتداری نموده بهر عملی نمودن دستور و نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی در سمت رشد ساحه معارف تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌نمایند. سالهای پیشین خوانندگان دهه ذهبی برای تحصیل علم بر دهه همسایه که مسافه 3 کیلومتر راه طی می‌کنند برای تحصیل علم می‌رفتند. این روزها خوشبختانه با دستگیری و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان برای ما یک مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی ساخته و استفاده دادند. جواباً با این غمخواری پیشوای معظم ملت آموزگاران خوانندگان را بر روحیه خویشتن‌شناسی و وطنپرستی تربیت می‌کنند. در این روز دو بنگاه طبی در دهه مهنت آباد و دهه سنگکر جماعت دهاتی باقی رحیمزاده مورد استفاده قرار گرفت. بنگاه‌های طبی با ابتکار مقامات اجرایی و سهم صاحبکاران بنیاد گردیده با تجهیزات زمانوی مجهز گردانیده شدند. بنیاد بینای نو را ساکنان خوش پذیرفتند زیرا این مشکلات اهالی را برطرف نموده است.
در مراسمی با استفاده دهی بونگوی طبی نمایندگان مقامات اجرایی اشتراک و سخنرانی نموده مورد استفاده قرار گرفتن بونگوی نو زمانوی را در این منطقه کشور از برکت صاحب استقلالی کشور ارزیابی نمودند. در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در دهه پوجه پایان از طرف صاحبکار محلی برای ساکنان این دهه کتابخانه نو ساخته به استفاده داده شد. کتابخانه دارای تالار خوانش و ادبیات‌های نو و زمانوی میباشد. در پرتو پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امومالی رحمان جهت تقویت بخشیدن و کارهای سازندگی و آبادانی این روزها در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت کارهای سازندگی و آبادانی وسعت تازه را به خود کسب نمودند. این کتابخانه با تشبث صاحبکار محلی محب جان و رحیم جان بنیاد گردید و از نوسازی کرده شد و ما امروز از پیام پیشوای معظم ملت روح الهام تازه گرفته تمام سعی و کوشش خود را برای پیشرفت ساحه می‌گذاریم و کوشش می‌کنیم که این ساحه همیشه در پیشرفت و رشد نمو باشد. دستگیری حکومت جمهوری و مقامات اجرایی در سمت فعالیت بازعمل کتابخانه‌ها در معرفت‌ناکی اهالی منطقه کوهستانی کشور نقشی مهم می‌بازد. در برابر بنیاد انشاءات گوناگون دوام 5 سال اخیر در شهر دوشنبه بنیاد میدانچه‌های زیادی ورزشی عملی شد که در آن شرایط ضروری برای مشق و تمرین نورسان و جوانان فراهم شده است. امروزها در زمینه بنیاد چنین انشاءات دسته‌های زیادی فوتبال از حساب نورسان کوچه و محله‌ها پیدا شدند. شرحی بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. اینجا یکی از میدانچه‌های معاصر ورزشی بنیاد شده دوامی سالهای اخیر میباشد و این هم گروهی از استقامت کنندگان بینوهای اطراف آن میباشند که با راهنمایی مربی خود و تمرین فرا گرفته شدند. شرایط ضروری برای آنها در این انشاءات فراهم بوده از جانب ریاست کار و مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه همچون مسئول ساحه مربی تامین گردیده است. طبق دستور سپارش‌های به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اوید به ثمرناک استفاده بردن میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکانه روزهای استراحتی این هفته از جانب رهبریت و کارمندان مؤسسه دولتی ریاست کار و مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه رفت تمرین‌های کودکان و نورسان شهرک و محله‌های پایتخت در میدانچه‌های ورزشی نظارت کرده شد و مسئولین با فعالیت مشق‌ورزی آنها از نزدیک شناس شد. واقعا امروز کودکان و نورسان و جوانان شهرک محله‌های پایتخت که در میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه نوبسته از سردی و بارانی‌ها مشق و تمرین نموده ایستاده‌اند. محض با سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری‌های به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروز بینیم که در تمام میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه کودکان و نورسان به مشق‌های تربیت جسمانی ورزشی مشغول هستند. در وقتی صحبت کودکان و نورسان قید نمودند که نوبسته از سردی طبیعت ما همه روزه مشق و تمرین میکنیم و برای مسابقه‌های ناحیوی و شهری آمادگی میگیریم. ما هر سحری صبح با طلبه‌هامون میبرایم با فوتبال مشق میکنیم. من خرسندم که در پیش خانه ما میدانچه ورزشی میباشد. کودکان و نورسان با اظهار منتداری به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی افزودند که در سمت سالمگردانی اهالی ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم و جلب ساکنان به مشق‌های تربیت جسمانی و ورزش توجه بیشتر روانه می شود. کودکان خیلی خرسند هستند که چه خیلی می‌بینن هر روز آنها مشق و فعالیت میکنند در اینجا روز به روز بسیار شدند و میخواهم که باز با دیگر کودکان که بیان در این محله چنورو مشق و فعالیت کنند. استادیوم خیلی زیبا است، تازه است، آباد است. طول یک سال میشود که در این محله چنورو مشق و فعالیت میکنم. مربی ما خیلی خوب است، در مشقی ما خیلی خوب میگذاره. من در آینده میخواهم پرچم بردار ملت شوم. در این میدانچه معاصر ورزشی باشد بیشتر دختران به مشق ورزی فرا گرفته شدند و این هم گروهی از آنهاست. در دوره تعطیل زمستانه و اینچنین وقت‌های خالگی آنها بیشتر به ورزش و سالمگردانی مشغول می‌شوند.
ما یک گروه خانوادگان یک گروه دختران این محله با یک دسته فوتبال آمدیم و ما بسیار میخواهیم که دختران و پسران کارهای ناجا نکرده آمده وقتی خود را در بهوده نگذرانده آمده در اینجا فوتبال کنند. давоми солҳои охир бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар пойтахт 262 адад майдончаи муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд ки дар онҳо шароити зарурӣ барои машқу тамрини сокинони пойтахт хосан наврасону ҷавонон фароҳам шудааст. қисмати асосии иншооти варзишӣ бунёдшуда барои ташкили мусобиқаҳои футбол нигаронида шудааст. ҳамарӯза байни дастаҳо чунин мусобиқаҳо роҳандозӣ карда мешавад. боиси ифтихор аст ки бо дастгирии пешвои миллат дар шаҳри душанбе дар 5 соли охир беш аз 262 адад майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона сохта ба истифода дода шуданд ки имрӯз кӯдакону наврасон дар инҳо тамрин намуда истодаанд. имрӯз таҳлилон нишон медиҳанд ки самараи ҳамин майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдаконае ки имрӯз сохта ба истифода дода шуданд ки дар мусобиқаҳои шаҳриву вилоятӣ ҷумҳуриявӣ сатҳи дастаҳои иштирокчӣ дучанд зиёд гардида истодаанд. маъруф ба зикр аст ки баъди бунёди майдончаҳои варзишӣ дастаҳои футболи хурд ташкил шудааст. дастпарварони ин майдончаҳо шомили ягон мактабу муассисаҳои махсуси варзишӣ набуда танҳо дар ин иншоотҳо ба бозии футбол машғул мешаванд ва барои онҳо мунтазам аз ҷониби муассиса мусобиқаҳои варзишӣ бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ташкил карда мешавад. илова бар он машқварзон мунтазам бо тӯб ва либосҳои варзишӣ аз ҷониби муассисаи давлатии рависати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишӣ таъмин карда мешаванд. ба иттилои масъулин аз миёни дастпарварони майдончаҳо беҳтаринҳо интихоб шуда ба мактабҳои махсуси варзишии кишвар сафарбар карда мешаванд. соли 2021 барои кормандони соҳаи тандурустии вилояти хатлон соли пурфайз унвон мешавад, зеро қиёс ба солҳои гузашта корҳои ободониву созандагӣ ва воридоти дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ дар ин давра бештар гардида, марҳила ба марҳила ҷудосозии ҳаҷми маблағҳо низ дар ин соҳаи бениҳоят муҳим рӯ ба афзоишниҳодааст. ҳамин аст ки кормандони соҳаи тандурустӣ дар баробари дигар бахшҳои хоҷагии халқи кишвар дар вилояти хатлон ба дастовардҳои ин бахш баҳои баланд медиҳанд. гузориши ҳамкорамон Хуршеди Абдуалим перомуни фаъолияти ворисони сино дар вилояти хатлон омода шудааст. соҳиби истиқлолии кишвар на танҳо барои амалигардии 4 ҳадафи стратегии ҷумҳурӣ нақши бориз гузоштааст, балки дар беҳтару хубтар гаштани тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат шароити созгореро фароҳам овардааст. яке аз чунин самтҳои афзалиятноки сиёсати имрӯзаи кишвар ин соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб меравад. пайдост ки бо истифода аз даврони соҳиби истиқлолӣ ва тинҷиву оромии ҷумҳурӣ кормандони соҳа сол то сол вазъи хизматрасониро беҳтару сатҳи бемориҳоро миёни сокинон коҳиш медиҳанд. дар соли сипарӣ шуда дар соҳаи тандурустии вилояти хатлон як қатор пешравиҳо ба назар мерасад. бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти хатлон, вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шарикони рушд як қатор муассисаҳои тандурустӣ сохта ба истифода дода шуда, инчунин бо таҷҳизотҳои тиббӣ ва ғайритиббӣ ҷозонида шуданд. зиёда аз 89 муассисаҳои тандурустӣ ба истифода дода шуданд ки аз ҷумла ҳам муассисаҳои сатҳи давлатӣ ва ҳам муассисаҳои хусусӣ. дар ин давра зиёда аз 11 беморхонаҳо, 57 муассисаҳои кӯмак аввалияи тиббӣ, бунгоҳ ва марказҳои саломатӣ, инчунин 5 коллеҷҳои тиббӣ ва дигар ташхисгоҳҳо сохта ба истифода дода шуданд ки айни ҳол мавриди истифодабарӣ қарор доранд. яке аз рӯйдодҳои муҳим дар соли сипарӣ гардида ин бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани маҷмӯаи тандурустии дӯстии Тоҷикистону Узбекистон дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон буд ки он бо кӯмаку дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон бунёд гардида дар он барои ташхис ва табобати беморон шароити муосир фароҳам оварда шудааст. беморхонаи дӯстии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар вилояти Хатлон беназир буда бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон ҷиҳозонида шудааст ки ин дар сатҳи вилояти Хатлон ягона беморхонае мебошад ки дар соли 2021 ба истифода дода шудааст.
новобаста ба таъмиру навсозии муассисаҳои тандурустӣ дар шаҳру ноҳияҳо ҳоло ҳам дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои вилоят муассисаҳои тиббӣ дар биноҳои ғайри муқаррарӣ ҷойгир буда сол аз сол бо беҳтар гаштани ҳаҷми маблағгузорӣ бо биноҳои алоҳида таъмин карда мешаванд. дар ҳақиқат нисбати баъзе муассисаҳои тандурустӣ аз ҷумла бунгаҳои саломатӣ дар баъзе шаҳру ноҳияҳо дар биноҳои номувофиқ ҷойгир мебошад. бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ва инчунин соҳибкорони ватанӣ ин муассисаҳо аз биноҳои номувофиқ дар соли 2022 бароварда мешавад. ҳарчанд дар худи ҳамин сол ба муассисаҳои тиббии вилоят 22 адад нақлиёти ёрии таъҷилӣ ворид карда шуда хизматрасонии тиббӣ то ҳадде беҳтар гашта бошад ҳам, вале то ҳанӯз дар ҳудуди вилоят барои расонидани кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ба беш аз 70 адад автомошина ёрии таъҷилии дигар эҳтиёҷмандӣ дида мешавад. мушкилоти дигари асосӣ дар вилоят ин норасоии кадрҳо арзёбӣ мегардад ки масъулон мегӯянд дар солҳои наздик ин мушкилӣ зина ба зина роҳи ҳалли хешро пайдо хоҳад кард. проблемаи кадрӣ дар ҳақиқат дар вилоят ҷой дорад. айни ҳол зиёда аз 3500 донишҷӯён дар донишгоҳҳои тиббӣ аз ҷумла дар донишгоҳи тиббӣ ба номи Абуали ибн Сино, донишгоҳи тиббии Хатлон, донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил карда истодаанд ки мо ба онҳо вохӯрӣ гузаронда онҳоро барои кор ба вилоят ҷалб менамоем. гуфта мешавад ки соли сипарӣ гардида бо иштироки бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат дар вилоят беш аз 11 адад муассисаҳои тандурустӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирифт ки мушкилоти сокинон барои ташхису табобат осон гардид. ба мисоли маркази тиббии Хатлон ки дорои муосиртарин дастгоҳу технологияи ташхису табобатӣ мебошад. беморхонаи мазкур бо фарогирии 40 кат дар як рӯз имкони қабули бештар аз 60 нафар беморро дорад. дар маркази тиббии Хатлон ҷароиҳо дар роҳҳои талхагузар, дар ҷигар, дар меъдаву рӯда, дар бемориҳои занона яъне гинекологӣ, дар соҳаи ортопедия бо усули эндовидеоҷарроҳӣ анҷом дода мешаванд. бартарии ин усул яъне усули эндовидеоҷарроҳӣ дар беморон аз усули анъанавӣ яъне буридани ҷарроҳати калон дар он аст ки бо сурохиҳои хурд гузаронида мешавад, кам талафот ёфтани хун, зуд шифо ёфтани бемор бартариҳои зиёд дорад. айни ҳол дар вилояти Хатлон 1703 адад муассисаҳои тандурустӣ фаъолият мекунанд. муассисаҳои амбулаторию дармонгоҳӣ 1542 адад, муассисаҳои дармонгоҳӣ 41 адад, муассисаҳои амбулаторию госпиталӣ 120 адад, беморхонаи шаҳрӣ 1 адад, ноҳиявӣ 24 адад, рақамӣ 59 адад, деҳотӣ 18 адад, беморхонаи сироятӣ 2 адад, стансияи ёрии таъҷилӣ 1 адад, марказҳои махсус гардонидашуда 188 адад, муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ 1202 адад ва муассисаҳои хусусии тиббӣ 105 ададро ташкил медиҳад. метавон гуфт ки давоми 30 соли соҳибистиқлолии кишвар дар асоси дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустии вилояти Хатлон рушд карда маблағгузорӣ ба ин соҳаи афзалиятнок афзоиш ёфт. интизор меравад ки дар солҳои оянда мушкилоти мавҷудаи соҳа бартараф ва сокинони ҳамаи минтақаҳои вилоят ба хизматрасонии баландсифати тиббию санитарӣ дастрасӣ пайдо хоҳанд кард. бо вуҷуди амалӣ кардани тадбирҳои корагари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳанӯз мушкилоти муайян дар ҳама бахшҳои хоҷагии халқ аз ҷумла фарҳанг низ мавҷуд мебошад. аммо ин проблемаҳо муваққатӣ буда дар сурати якдилона сай варзидан рафъ хоҳанд шуд. дар ноҳияи восе филиали китобхонаи рақами 23 деҳаи Сулҳобод ба талаботи хонандагон ҷавобгӯ нест. ҳуҷраҳои тангу торик, ҳолати ногувори нигоҳдории китобҳо боиси нигаронӣ буда то имрӯз касе дар пайи ҳалли мушкилоти ин муассисаи фарҳангӣ нест, мегӯяд ҳамкори мо дар минтақа Хоҷа Назриф. намозали Менгиёров аъзои фаъоли ин китобхонаи деҳотӣ мебошад. китоби хондаашро ба китобхона супорида китоби нав мегирад. моҳе 2-3 маротиба ба ин китобхона омадан барои ӯ одат шудааст. неслишни зол гуфтаги китоба хондестем озир бо омадум озир ами китоби Садриддин Айни раби гуфтаги китоба раби мегад шо ғуломо барои ҳамун китобора гирифта мехонем камкам ами китобои пешинаанда ами даври союз мондагиро ами адабиёт дакам гуфтам китобои адабира мехонем. фақат фикрат ами китоб қати ами чи фаҳмиши одам хел зиёдтар мешавад. ами фаҳмиши одам
جوان گشتن همی بسیار چی میرود همی پیش میرود کتابای بعدی بسیار شروع همی از صدرالدین عینی و چی همی کتابا را میخونی همی چه خیلی باشه همی خود آدم خودش دیگه خیلی حس میکنه. فیلیال کتابخانه رقم 23 در دهه صلح‌آباد دهات توگرک ناحیه واسه واقع بوده در حالت ناگوار قرار داشته و بازسازی نیاز دارد. از برق محروم است. در چنین یک حجره تنگ و تاریک بالای سردی و خنکی بام کتابخانه میچکد. در چنین وضعیت نگاه داشتن کتاب‌ها و جلب ساکنان به کتابخانه مشکل است میگوید کتابدار دولتبی عبداللهی. ما میخوایم که ما را یاردم کنن. استول نداریم کتابای نو نداریم طلبه بیاید بشینه همین خمیخ ما رو یاردم کنن دستگیری کنن. با وجود این کودکان در جستجوی کتاب به اینجا می آیند. اینها اعضای کتابخانه مکتبی می باشند. برای دریافت کتابی نو به اینجا آمدند. بین این کودکان نفرانی هستند که خواهش اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را دارند. من زیاده از 50-60 کتاب خونده ام که و زیاده از 150 افسانه مطالعه کردم. من اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است دوری ولایتی می باشم. در نامیناسیون سیوم ادبیات بچگانه اشتراک کرده. زیاده از 274 افسانه و 150 کتاب مطالعه نمودم. در آینده می خواهم که آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کرده جای نمایان را اشغال نمایم. این کودکان باشند با کمک ما به این کتابخانه آمدند. اعضای کتابخانه شدند، کتاب گرفتند ولی گفتند که کتاب پسندیدهشان را پیدا کرده نتوانستند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای تأخیرناپذیر شرایط فعالیت در مؤسسه‌های فرهنگی اکثر شهر ناحیه‌های جمهوری رو به بهبودی آورده است. همساله حکومت مملکت جهت رشد ساحه فرهنگ وسیله موثری معرفی ملت محسوب می شود، چاره‌های مشخص را عملی می سازد. تعمیر و تجدید و جهازانیدن مؤسسه‌های فرهنگی نیز از قبیل تدبیراندیشی‌هایی است که به طور دائمی راه‌اندازی کرده می شود. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکاران ما از ناحیه میرسید علی حمدانی. در ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی در برابر دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های ساحه فرهنگ نیز به فصل سرما آمادگی گرفتند. در روزهای تجلیل از 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان فیلارمونیای خلقی به نام اودینه هاشم از تعمیر اساسی برآورده شده شرایط کارمندان این مؤسسه به مراتب بهتر گردیده است. در اساس دستور و سفارش‌های راهبر دولتمان بسیار مؤسسه‌های فرهنگی از تعمیر برآورده شدند که به واسطه مثلا من گفتنیم که در امروز بینای فیلارمونی مردمی ناحیه با تمام شرایط و امکانات‌های حاضر زمان تامین کرده شده است و با وجود این در تالار و تالارهای مشقی کنسینرها یعنی که برق‌های گرمی دهنده تامین کرده شده و با خط برق دائمی تامین میباشند که این البته برای هنرمندان یک شرایط خوب هم هست. در همه فصل میتوانند که آنها با تمرین یا تیار کردن برنامه‌های فرهنگی یگان مشکلی نکشند. در فیلارمونی خلقی همه روزه با استفاده از شرایط مساعد فراهم آمده هنرمندان برنامه‌های نوی کنسرتی تهیه می‌نمایند. در این فیلارمونیا 27 نفر هنرمندان کسبی کار و فعالیت دارند. مکتب موسیقی بچگانه نیز به فصل سرما پورا آماده میباشد. در انبار این مؤسسه به مقدار ضروری انگشت و هیزم ذخیره نمودند. بینای مؤسسه از تعمیر برآورده شده صنفخانه‌ها با پیچ‌ها و تجهیزات گرمی‌دهنده مجهز گردیدند. در مکتب از روی سیمخانه‌های دو تا رباب، غیجک، اکاردیون، تاولک، دایره، نای سبق میگیرند. امسال در مکتب موسیقی آمادگی به زمستان گذرانی در سطح والی است. از این انگشتسنگ 2 تن ذخیره کردیم و ازم 6 کوب ذخیره کردیم که باوری داریم که تا آخر زمستان رسانده است.
امسال برای آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ناحیه نیز در باغ فرهنگی فراغتی بینای نو بنیاد نمودند. بنا با تجهیزات معاصر گرمی‌دهنده تامین کرده شده است و برای در حالت خوب حفظ و نگهداشت نگاره‌ها حرارت معتدل نگاه داشته می شود. حالا در آثارخانه زیاده از 556 عدد نگاره در آثارخانه وارد کرده شد. در آینده ما کوشش میکنیم که برای جلب سیاحان خارجی گوشه‌های نو تامین نماییم که از تاریخ ناحیه ما برخوردار باشند. بنابر اطلاع رهبریت بخش فرهنگ همه مؤسسه‌های ساحه برای زمستان گذرانی آماده‌اند. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه همدانی برای برنامه نوید. соли 2007 бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат 10 октябр ҳамчун рӯзи фалак эълон шуд. ин аз таърихи бостонии фалак маншаъ мегирад ки имрӯз он ҷаҳонӣ гардид. ташкили ансамблҳои фалаксароӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ аз зумраи тадбирҳоест ки ба хотири эҳёи ин жанри мусиқӣ рӯи даст гирифта шудааст. имрӯзҳо ансамбли фалак дар назди шӯъбаи фарҳанги шаҳри турсунзода фаъолияти хуб дошта аъзои он пайваста барои гузарондани чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ омодагиҳои ҳамаҷониба мебинанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон хуршед ҳалимов ва тоҳир сулаймонов. талбоншон мирзоев толи 5 сол аст ки дар ансамбли фалаки назди шӯъбаи фарҳанги шаҳри турсунзода ҳамчун фалаксарои ҷавон кору фаъолият дорад. ӯ ҳамарӯза дар паҳлӯи устодон ва дигар ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳр нишаста аз нозикоии ин касбаш меомӯзад. бояд гуфт ки дар назди шӯъбаи фарҳанги шаҳри турсунзода ансамбли фалак соли 2007 таъсис дода шуд ва ин ансамбл толи 10 сол аст ки фаъолият дошта ҳунармандони он дар ҳамаи чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ иштироки фаъолона доранд. ансамбли фалаки шаҳри турсунзода аз ин хабари хуш бисёр хурсанд шуда боз фаъолияти кориашро дучан намуда ба мухлисону ҳаводорони худ сурудҳои нав ба нави эҷодиро пешниҳод менамояд. фалак яке аз мардумитарин сабкҳои мусиқист ва ба гуфтаи санъатшиносон он танҳо хоси мардуми тоҷик аст. фалак ҷузъи қавии фарҳанги тоҷикон буда чун жанри мусиқии суннатӣ аз замонҳои хеле кӯҳан вуҷуд дошт. ансамбли фалаки шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода тӯли чандин сол аст ки дар шаҳри турсунзода фаъолият дорад. дар тӯли фаъолияташ чеҳраҳои нав ва санъаткорони асилро имрӯз тарбия карда истодааст ва ансамбли фалаки шӯъбаи фарҳанги шаҳри турсунзода имрӯз дар баробари дигар ансамблҳо дар тамоми чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва шаҳрӣ фаъолияти назаррас доранд. раҳматшон мирзоев ки роҳбарии ин ансамблро дар шӯъбаи фарҳанг ба ӯҳда дорад дар ҳавои фалак ба воя расидааст ва барои рушди мусиқии миллӣ талош мекунад. ҳамаи суратҳои эҷод ва ба мусиқӣ даровардааш дар васфи ватан тоҷикистон ва ваҳдат мебошад ки ҳамеша дар чорабиниҳо пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии навид. хайр то дидори оянда. сеҳатманду пирӯз бошед.